Babukela uMakha TV njengoba wazi kunomanjani-ke sila eFryhead endaweni yase-Lakeside ke nje wazi ukuthi u29 namhlanje usuku olukhulu lokuvotwa njengamanje-ke silande nomanjani-ke ilunga lana le-IFP sizwakithi asikubingelele siphinde sikwamukele nomanjani kwiMakhiwa TV. Ayisabonga ithuba mhlonishwa ngiyanibingelela nambaholi igama lami ngosifiso ngokubuthelisi yebo ngililunga elihola iziko lapha e-Lakeside bahlonishwa ngiyathokoza ukuthi nisivakashele nizosibona into esibuka namhlanje inhle yona kakhulu kodwa ke masingeneme ngendlela uIEC asebenza ngakhona uma sithumela ikhalazo zethu esithola lapha ngaphakathi ezithola ama-party agent uyasicindezela uIEC ngenxa yokuthi mhlawumbe uyabona ukuthi hayi uzoshayeka ngoba uhambisana neqembu leli liphethe njengamanje uIEC esinethemba lokuthi ke konke kuzolungiseka lokho baholi kodwa khona asikho happy kodwa khona ngokwesimo la ngaphandle kuhamba kahle into ezingekho happy ngayo into enza ngaphakathi nokucindezelwa ngaphakathi ukucindezelwa u-presiding officer okhona njengamanje lapha ngaphakathi. No hayi bengisanza ufuna ukubuza ukuthi nomanjani unjani umuzwa wakho ngosuku nje lanamhlanje nanokuthi wena mawubheka nje ngaseqenjini le-IFP ukuthi ngabe kuhamba kanjani nje mawubuka umuzwa nomanjani ke wabantu abalandele i-IFP. Umuzwa ukuthi mase ubuka phezulu kakhulu okukhombisa ukuthi sizoqhubeka sinqobe ngoba siyayibona ukuthi cha umuzwa wethu phezulu sinethemba lokuthi futhi abantu basivotela basiyabona ukuthi sibaningi ngendlela esimasibuka lapha ngaphandle igibe ezimhlophe nawe uyayibona ziningi masilaba sokumele sibakhiphe vele babona bale phansi ihlahla sebehambile vele sebesuke nje uzokuzikho ngoba bonke ukhetho lokugcina lolube lapha emandleni sebephumile sebele phansi ihlahla basebekhona thina sikhona silapha ematendeni ukuhamba kahle nje ukubona kumhlophe nje indlovu zikhona konke kuhamba kahle. Mhlambe ukuvota wakho kokuqala lokho kani mhlambe kade waqalisa ukuvota? Awu kade ngaqala ukuvota ukhethelwa ngaqala emhlabeni ukuvota lapha eSouth African Lottery ka94 lokho ngivotile waya asiphethe mhlambe ke athina amazwi akho ukuphetha namhlanje so29 May. Ngithokozele nje ukuthi ngiyalibona ukhetho la kulo nyaka nesasalufana ka94 ngangilufisa ngagcina ngangena kulo ngenxa ngesimo seminyaka ukuthi yayingavuka kodwa manje ngibheka lona liyafana ngqono ka94 abantu masibala ama special vote masibona ima statistics ama special vote akhuphukile futhi masibuka nebale esithola ekseni ungakashayi 10 ukuthi abantu sebevota bangakanani bengaphezulu ka100 ngo9 ekseni okucaca ukuthi kushona ilanga mhlawumbe soba sigijima ko 1000 siyathokoza baholi asibonga kakhulu ngesikhathi nangethuba siyabonga.